tu ni la shediu hi hile me hleite dia zumna shiroi festival kukite movement bol dictatorial movement nakuna people's movement isu hi wale ima chai mu thelo diu pa thlamhlau hite amasan hitawang ni la aphai mu sa upathin thangwat mhanlang chang la hiji kuki history channel ne we hau zo si na chungwa ka ki pa na kan phungin he tu ni la ai no mu cha hi le phat sot ta ani ki buinau hiji okrul muna shiroi festival umna dinga hin i kaltuna media hwa za chum ni nei win chang le ho sungang ki oi mo tu nang tampi amin eyong le pathin lungsit jalin tu ni khu chun shiroi festival cha amin akipanin eyong le email mateo me hite dinga hiji shiroi festival a achiu chu amo dinga jumna lin pen chu su nai le hiji ala hin kipa u hitin chale pathin nyang thangwa u hite aji chu hiji tu ni khwa thil su hi manipula dinga ana khalu khat chu hin hiji MST ba so chu manipur state transport kiti pen chu maha regiment hon gornal thu pi dung zuya hi cho chu ninoi mong pi nai le hiji press team ho gornal pa ko ma ki phinna ni la alanga chun ani pai kit ta we hi hiji tangkhul te hi ai ta pa na ta asan thelo te chang la ku ki la me hi ki do han lang amani ki sa na kunin gamlin ta mulang ai ha le nei logo ki sim do lang ti cho hin tu chunga chun me hi te cha til do win budget cruel gup waljen ki kai sa win hechi cha ball win chi cha modinga ane u che hitan ai wanga hi cha me hi ga chi hodinga azum na pe nu chai la thil dang ai poi hechi manipur state transport ki ti kinoi mong chu amodinga zoom naw la ma pe nu alo ni hi het lu che hi hechi ya la hin phat ma sa press list ani bol village volunteer eastern zone ki ti mina na hin tong thing noi ho chunga yong ka ki pa na kan phungin chong le KSO Delhi president golhang pau ye khu chunga yong ka ki pa na kan phungin hi chita bonga thulha ana in bol ji wa hi gam sunga thunei wai hom hon jo hi chi objection am ji hin hitin bui khan te tia chu hi cho en bol hin hitabong FIR mulo lew hitabonga lungthim thu ta en senga apu na no hin phung do ngam ho ju chunga ikipa nau avel velin phung bi ne hi chong le tu ni la ai sei no mu chai le KSO Delhi ten people's movement kiti thu khat hong da la hin heji chu amo Delhi lang akile pai ta we chong le tu a hi egam sung win angai cha hi dan pa hi tu ni la hin people's movement chung chang hin kyang kong ho lim ding hi heji e ho ngai to hi thil hi zat nin lawin hi so group mam ho chun iti ngai to am til hin I thu hi all in kisei han lang macha hlan ti hi a hin la me hi gal masanga pa na chu government in hagup hin si le so extension dinga sui kai sa ayu hin he chi so extension a hi chat na tampi ichungwa a hop be yu hin he cho chu tu ai ho separate administration movement to hin he chi chu ki kal jing chu a hitan hi tu ni khwa so group hon hichi people's movement kiti khang tha hon a hin pu do pau hi e hodinga lingle khawda na ngai to lo deu hi a hin la kumizat bam khat e hon ita su thelo pau chu hichi mi pi te to khang tha ho to hin e ki thu khom su ke wal hin hichi chu mu the he ti pa hi ta san jala hichi movement hi khang tha hon a hin bol gut che hin tu ni khun amon ichan gung yang le ehon cooperation e pi hi wa I support hi wa la hin I macha chu pongkit lo ding hin chong le ehon government to so extension kai yong lew hen I macha mong I mu thei lo deu hi aji chu tu kiti phat lem chang pet hin
อีกาเปียนูอีมันเปียนูอีทีเปียนูอีกิสุเสียเปียนูอีกิวาอีกิไกนาอุทุโหจงฮีมีปีเฮนาอุมนันไลจงเลยฮิจิเปียนาฮีฮิจิมีปีมุแมนโหยซิมบาฮิจอากูนาฮีadvantage la wa hi cha ko nai tho kho ni ki sim hi wa la hin ni hu khat le e ho dinga ki si na phat chung thum tho tho ding hin tu ni ni khwa hin bodyguard to i na num ta im thia to la mi thal puma i wa thia election phat le i kai num kai sai i sot num i sot thia hi chi pa thani na chu i ki la pi kha khan te ti da nai ngai tu wa la chun hi chu yo chu i hangai kha wa le chun hi chu tu ni khwa nam pi mu men hin bol na wa i fil na ulin ten che hin chong le thil ki ti hi mo ma mu khanga min abanin i thuma i dala le mu thi khanga min aban kit le thum jong le hen dal jong le hen amwa mu lo khang hin to ai hodinga thilung lem chang hi ai le hin hi chi i thu gan thi na wa ku na hi e hon thil khat be ke lam do diu chu hin i thu hi all ise wa hung chal ding dana ngai tu wa le hin di lo di hin all la he government sei dung ju yai chawa le hin i thu hi all la a hin chen do diu che hi a hin tu ni khwa hi e ho gam tum mu na dinga hi ating pian hi pi ham ti le e ho chu gam tum dal ma se pen chu hi we he chi manipur integration ke thei lo ding heta yong chu soi ni kai chu le khai zat bam khat ayong chin mutawi chong le lam kai hon jong confession and bol we biren in tu chunga gala hin bol khum ji wa he thil lo si chu e hodinga chu thil pha khat hong su de tiong chu issue ai to bo we chu hin tu ni khwa hi chi pe na hi hon jong he chi mu menu hi hat sa wa ita su na thei ding pe nu chu mi pi te to e ki thu wa nai to diu pa hin tu ni khun ke so dil hi te chun mi pi support angai chawi ai hi wangin i ti le so group hon mi pi support hi ngai che thilu hi lai ham ti pa he hi chu hi i chi tal na u chu a hin KZC tiwin KZC on chi ho control hin KZC ho jong hi iwet kit nal hin emle ho advantage an tong ding thingnui ho sei nung ding ta bang chut am jin hi a hin la hi chi tu ni khwa hin mi pi KZC hin so group ho hin chong le thingnui ho hin hi cho chung hin alung thai thei po we epiji nam ti le ilung tu mu idoi i tu mu ta chun hi cho chu akitu thi mong pun hi ina to I hol phu du ke tu thei lo gun se nam chu mu thiam pha na hi mi pin hi chu chunga chu confident ki nei lo hi tu ni khwa hi so group mo yang ipin tha nga ye ipin tha thei hi wa le volun ta lan jo se hin chong le non su ho ta hung ki bel khom wa le hin gam sunga government to no na ki thua hei cho dal le la chu nong pan diu ai bun hi aji chu kangpu pia ko tu ten meeting an ko jing ayong chun agam kai aku na hong do CSO jing yong chu agam kai a thingnui mi ho chun ipi ten wai la awam ti le chan na thu hong sei pu po la sui nan kai lu de hete he chi front line langa pong thingnui tam zo lam kai ho hin high command hon emle ho to satwa emle hon manipur government tundo okit ding BJP government tundo okit ding government sima yaw ding tipa hi thingnui sung so group sung yenga yong hi na support lo tam pm hin new hu khat le lam kai nung jui bil nong su kha de ti za num hin he ti ai a hin tu ni khwa hin ni pi te de chu pi ham ti zo hi non ha gela na gelo ngai in hi so let total separation de yong imong win a hi wanga chu itile manipur legislative assembly a chu government form na ding hwa chu e hoi ki sa boi thiwam ti pa he tu ni khon e ho le ho ki dong uti chong le tu ni khwa sacrifice bol di wa thil thu pi pen chu in khu sang wa sacrifice bol di wa thu pi pen chai le ilit now ilal now chu sacrifice bol de he tu ni khwa hin thingnui ho hin em le ka hen ne ti tu chu kai jo hin cho le tu jinga jong hi em le son do ho si chun
hi chi em le hon Manipur Legislative Assembly a ku ki em le ho aki kum kit ding pa he deu hi ai wa thing lui sung ye ngai ang chu nam ngai lu na pang ho chun hi chi me le government tum do kit ding me le te to ki khan tai ki tia hita government a part igala kit diu pa ho he hi chu chu za cha na ta lau chai bun hi tu ni khwa movement ta e bol du hi ngai hi bowin chong la apha nin tu hi a sei na ding mo wong ato na ding mo mong phat chu apha nin hin pu pha na chu e ho yong sida the hi powin tu ni khwa hi chu chu bol do thi hi wa le hin kum izat chian lang kum izat hung be yong le hi chu ho ding a akilem chang chu ilha su diu chai to bun hi tu ni ai sei no mu chai le mi pi thani na pe ding in thing no yang umu hitin tu ni khwa gam tu midal hui izat le na mi te ke ho nu ya tun so de nu han ti pa hi gel po hite e ho ni khat le te adu I thi du ai to bun hi a hin la mi pi in ina to pa hui a hin pa chat wa amon jana akhanga I hun nei du pa yo hi I tu mu ngai in hi I tu cha ten no hi chu cha agan kilo thi du pa chu I tu mu ngai in hi tu ni khun em le ho jang Africa te ki sei banga Africa te lam kai ho na sei chai le amol amo ki puthi te a hi poi Africa mi te hi azi chu oval khat be tu wa le dictator ki so win meithal pi wa le amol amo aki kap tu win meithala movement and bol wa le gang party so win sumi pi wa le nupsa na namang win ti tabanga khoi hon ilungput u yal pa hi di lo hin em le ho yang tun sot em le ki ti pa hi nga tawin cho le thing nu hon jang dictator la wai pu pau hi nga pha de hi tai cho le tu ni khwa hi ikilung tu hi wa le no ho jang ni khat le government in na hin hian chom diu no ho yang ni khat le em le on hi do tho ding u hi ta chung ki chai ding tua sanga gan thi zo a no chunga he thil pathin got na nen pi du ai na lai na hi bu he tu ni khai sei no mu chai le thil dang ai pui men hei te aku na chamlat sanga hi e ho ki gan thi bol na e ho mei ki ho phan aku na hi chamlat hi mi pin angai cha do chai bun hi e doi diu I tup diu wa thu pi pen chai le thil dang ai pui em le te nu mon jang gam tum mu pha nu le mi pi in adi akil han thi na dinga pha de pi dingu mi pi na de kil han ding mi pi de hi le kai ding hi cha chu na I to de wai bu ni hi tu ni khwa contribution hal khat e bol ji wa chu thing ni ho ni hin sat kit diu ai ha la tun so nai hon wai hop dan ding wa chu I chi ngai tu lo diu hi tu ni khwa a thi mong yang mi pi hin chong le ina to hi ki bang so ke hi jumle za cha thu yang chu inam mi te hi aji chu thing lui hon hit banga chu imi pi ni ven jo lo hi em le hon jang ini ven jo lo hi tu ni khwa hi mi pi donation mi pi mit li mi pi ti ula ku na chu igam sungu chu hu ai buin chong le mi pin jang ai hoi hu kit du cha ai buin tu ni khwa hi gam tum inei pha do le mi pi ten thani na kila han ti chu tu ni khwa hi eki gel min de hi wa ipi do the hi wa isip cha ing ke wa le pathinin jong ichung wa na to loading atuma ki wai pu ding dal pau hi angonga ngong kai ding che hi bon hi tu ni khwa hi eki gel ngai mi pi ten adiya gam tu ma ki wai hom na ini new le election bolding mi pi ten adiya vote and kil ha dingu amoringa pha sa akisot dingu hichi dinga chu lungput kwai su okay dingu tu ni khwa CSU khana pan man ai ha le tu ni khwa sitting em le hi man tu ni khwa thingoi lam kai lin hi mana tu ni khwa student body lam kai lin ta hi mana chu hichi ko kiten
gam tu mi mu ni wa le elected hi jing dinga ki ngai tu wa le chun pathin in jong phat the bo lo dingu Israel te gam tima kum som li chunga hong thi chai ke bang wa chu hi ta bang atuma ke wai hom na ki ti hi e ho mu pa am lo hil ding hin tu ni ni khwa hin mi pi phatai lam kai lang hon ke ngai tu hi tin hi ta bang chu mi pi thani na chu tu ni ni khun na tong ding in pi do hi tin tong le atuma ke wai hom ni le mi pi chun nang le ke yong hup tha han lang mi pi chun ade hin ke lan lang mi pi de ho chun na hin tong han lang hi chi mi pi de ho chun pathinin hi chi mi pi de ho chu phat the hin ba le gam chung wa hi zat dang te sanga atuma ki punu kha apen hi yong le han zat dang te khan tu ma chal na lama i hin dal pha wa i hin khal du hi i kinep nau chu hiding hi bo hi tu ni ni khwa mi pin ai ha le student budi hon people's movement ta campaign a bol pau asingam lu na sa seu hechipa hi apha ni na ngai chat ya chu aseu hin apha nin ngai che ying yong le tu ni ni khwa hin thingoi hon cooperation ni pi hi wa le amon i ma cha bol do chum lo ding amon i ma cha bol do thi hi wa le government ni hoi jul hab hab dingu ni hu khal le tu ni ni khwa e ho party e ho organization khanin chamthat ta anai to pau hi ni khal e ho dinga i ka na ma hung su ding hi heti ai achun tu ni ni khun people's movement ki ti pa hi tu chan ya na hin tong yo hi people's movement hetai la wa le he ji sanga hi democratic jab he ji sanga hi mi pi thani jab chong le he ji sanga hi tu din mun sanga he mi pin ha tha hen ne ya atuma phate tai khop pha no yong le mi pin adei mo hon na hin to den ding la chu ilung thimu le ilung gel ho hi chi lang ding a chun ha fa in son thi lew han koi ma chan hi chi people's movement a ding hin a hin khuyang it puntin a service yong it puntin ani go yong it puntin mi pi te phat na ding le mi pi te ha na ding a hi na lin ta hin to wa tu ni kho government in kum hi zat sui kai sawa su extension a thagup si le sui kai sawa political dialogue mo lo pa hi khat wi bola hin bol do ding pa hi kinep na ji a hi chi people's movement a hin sa mo hi kyong kan sap du hin hi chi video ve ru si pathinin namang cha su ke han ka chi pa e